Oylap otursan atan jırgaldın barla ilgeri sayız mezgilinde olgana geledi. Жазда bir жолу, güzde bir жолу baldardı çoğultup verip armiyaga getirip koyup güzden jaska çeyin, jastan güzge çeyin işi çok öyle uşu vayankomlar jırga bele jak çelekti ata. Uşu жерге vayankom bolup geldim oşondan beri hazır tışçılık yok. Ar kimisi arkaç çakta kızıçı. Böyle gömürtüp, javırtıp aytıp, görgönü dağı, görmegönü dağı. Iki günün birinde kızıçı. Çegaranı bir öyler buzup girip gitti deyit. Okuy çegaranı bir öyle teş çıkıp gitti deyit de öyle. Emi aytkanda dağı jön aytpayt demele uşunday. O pırıltıp, japırıltıp aytçatta. Yaylanayın kuday, bizde çegara bolsa buzağı biri. Yok degende surap koyma bileyim de uşu. Bizde çegara bar bu de. Yok dersenin minesi buzulat ben bilmem. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qandaysız komandir? Жақсы. Жақсымы? Жақсы. Siz qaydan bu yoqqa? Tiyaqta emasmi neymiz? Murda türme başçı bolçumун, hazır vayankom bolup kalganmın. Ротация кадров. Hazır üşütüp kalmadık bu ya. Kutlukdayım. Tündüktün kadrların tüştükü, tüştüktün kadrların tündükü, oştukü neme Bişkek'tin merin oşka, oştun merin Bişkek'e, oşondan narı üyüne. Называется ротация кадров. Şunday. Kutlukdayım komandir. Sizin bu zaga gelgeniniz жақсы oldu. Kakkiraz жақсы olmadı mı? Tanış çıkıp kalsa suyunesin de. Mağa uyda oldursam Paveska gelip alıptır. Jönötüp alsak bar bolat anam mine. Yok, mağa gelbeş kere gele de. Amne Paveska senden korkov. Yok. Ana minege var başka. Mine alıp var başka gerek. Oynasan mine çoloksun. Yok. Sokursun. Yok. Anda emes mi? Yok. Tavarsının boş. Anda emes mi? Anda mine ya öyle onu. Yok siz bileskom cumuş kop degende. Ya öyle. Hazır mekenden ötken, çegaradan ötken kanday cumuş boluşu mümkün. Hazır Abstolovka mine olup da aylanayını. Tiyağından gel atat deyip, yağından gel atat deyip, ansız da elini yürüye uçup aran oturat. Sakalçanlar cötte, bir aytat çaç yüzünden cötte, bir aytat. Yaylanayın kudu, ananı şundayda sen barbasan, men barbasam, kim baratanı? Yok kim barat, kim kalat bilbeyim ko. Uşu Kırgızlar şundayın harcaman aylanayını. Uşu işte cürüp işim var da aytasınlar da. Mağa barganга bolboyt da komandirem. Nege bolboyt? İşim çaştan köp. Aylanan azdır ayttım ha. İşingerdi toktot kulaçay. Komandir siz andan görökten bunday kılbaysız mı komandir? Hiç bir düşünbeytmez de. Siz bunu al. Koy deyim koy. Hazır degen alganga bolboy kalgan. Niye? Vapşe kol menen alganga bolboy. Koy aylanayım koy. Al koy. Koy deyim koy ey. Koy. Buna. Uşuntu öldürüyorsun orada. Mi komandirem? Malades. Rahmat. Mana şunday mekençil boluş gerek. Mana şunday. Rahmat. Hey, bolor bolbos nerse üçün panikaga aldırıp men ketip kalsam, sen ketip kalsan biyakta kim kalır? Gelecek jaşlar silerdik ya. Mına sağ okşoğun kolunda bar baldar gerek biyaka. Tuğra. Erten sağlıklı kim tolturat? Ekonomika menen kim alekter ettegende? Malades. Rahmat komandir. Rahmat. İşine iyi gelik bana. Rahmat komandir. Bar tapkanın Kuday berekesini versin. Amin oğlum. Allahu ekber. Aytkanınız gelsin komandir.
Eme komandir. Ya. Tigi neme korrupsiyani to'xtatdik deb atishmadi öyle. Ne deysin? O jo'g'ori jaqdagilar korrupsiyani to'xtatdik deb atishmadi öyle deyim de. Aylanayım bu da öyle. Korrupsiyanı niye jamandığını gördüңөр aylanayım. Toktotkular şunday sözün var aylanayım. Korrupsiyadan niye jamandığını gördüңөр. Yok. Korrupsiya toktosa senin turmuşun toktoy. Bilgile çaylanayım. Bu korrupsiyanı oylap tapkan adamga estelik turguzuş gerek. Estelik. Mına geldin büttü işin tuğravı. Hiç kanday kağız pakastın gereği yok birinciden. Geleyerin menen işin bütöt. Narı veri çulka uvara bol boysun. Büt Kırgızstan boyunca ülkenin bardık bulun burçunda, bardık tarmakta filialları var. Bunun minesi camanaylar. Yok, men anı to'g'ri ele tushunib atam. Просто bu tushunmagan qarapayım eliz çıkıp atpayı. Yaylanayın mına uşul korrupsiya özü uşu karapayım eli için oylanıp tavılgan nerse bu? Atayın oylanıp tavılgan metot. Oşo karapayım el kıynalbay işin bargan yerde daro büt görüp alsın diye. Ana bilet bu işi berip atar. Oşon üçün surap atpayım men dağı. Düşünöt da. Düşünötken to'g'ri. Oldu komandir. Mınday aytıp koyayım. Mınday. Mana men senin azı işini büt gördüm. Bitirdiniz, rahmat o. Uşul menen büttü mü? Büttü. Nari veri bargan Yok. Başka kılgan joksun. Mına uşul menen büttü. Men sağa jardan berdim. Tuğra mı? Tuğra. Kırgızda uşunusu zaman büroga jardan bersen arkasında yüzü kapı olur. Tuğra. Uqtum böyle. Öyden öse bir Kırgız ölü bile kalat min Kırgız degen. Kanun. Oşon için erten atan daşat. Tiginin balası dele jürbeybi, munun balası dele jürbeybi, alar ki menin balam ele dep. Oşon için munovul hızıçu basılgança elge jurtka görünbey bir jaka ketip turbar. Jo'g'e qayoqqa ketmagilim? Qayoqqa ketmagilim? Andan ko'ra bunday qilayin komandir. Hech kim tanimay turgan bo'lib kiyinib olmayinmi? Eng boshqasi sizga so'z tegizmayman komandir. Bo'ladimi? Kolundan gelişince başkaça olup. Hech kim tanımaydı. Tanımasın. Tanımaydı. Bana des, kıskası mağa söz. Bol komandir. Hazır mına jakından beri hızı ço. Uzun göynek, uzun sakallar, cüret kokuyu bular kayaktan, Afganistan'dan gelgendir de bir aytat, Pakistan'dan gelgendir de bir aytat, o kokuyu bular mındaydır, cebistin tık çıkmalar bir demeyi, aytıp koy boy. Yemaylanan gelse gettir de, cürse cürüptür de, mini ottur. Bizdikiler dele kimisi kayakta kançosu, niye kılıp cüret, kim bilet, doğru mu? Buna Alsparvayla Moskva'da kıstardı görüp atamız, kim menen kantip cürgönü. Balkim bular güyevaldardır. Balkim ceğender çoğuyup kalıp tağalarga ayılçılap gelip atkandır. Bırak Kırgız'da bir söz var adam. Ceğen girgiçe ceti börü girsin degen. Niyesi olsa da sak bolgonumuz bir cetinden çakşı. No. Emniyeli olup atasın ha re? Men işte bu olgunca. Aynen. Вот так надоел уже. Men degen үйde tınç olturan mı çok be? Kim eken öz alar kayaktan gelgen kim der eken ha? Aytımçı bunday, kim der eken men baştamayın men baştasam dakansa varam aytıp koyun ayağına çeyin Dakansa. Atın kim? Kim men mi? Kaytpas atım. Kim? Kaytpas. O kayaktan bulasın. Kim men mi? O aksıdan bulam da. Malades. Anta toşuna kaytpaydı. Ya kaytpayım men baştamayın aytıp. Hazır mınday bolup atat.
O Batkenge barıp turuş gerek bolup atat. Jana bayagı жылкыдай bolup sakal çandar girip gele turgan. Balkim girip gelip kalabı degen korkunç bolup atat da. Korkunç bolup? Oşogo kakrassa okşogon takansalar gerek bolup atat da. Aynen. Korkunç degen bolboş gerek bizde. Kaçan korkup yaşayбыз, kaçan korkup yaşayбыз. Maga okşogon kayıtbaslar turganda korkmoş gerek. Kaysıl sakalçanın olsa dağı sakalım birden julup koluna kalmatıp kelgen jene жеткирип коям керек болса болуп турбу? Korkpay жашагыла мына менде кайтпастар турганда. Любой жерде Роке. Любой жерде тартынбай, любой нерсе Роки деп атам мен сага. Пока мен сүйлөп атканда. Любой кайт. Да пошел. Апа! Bunu birinciden munda karmayt, ver bir yakam ha. Bu siz gene 10 volt tamam dur. Aka men jetim. Jetim bolsam niye kılıp durasın bu yerde? Bizde armiyaga jetimlerdi alat. An üstüne men oruyum. Ana ayttım oruyum dep. Ayttım mı? Qaydan çayları? Oğursan bari, oynanar ağa. Geleso. Aldı geveteni mi ne? Prosta uşintip giyinip alsam hiç kim tanımayıp beken dep sizge görseteyin dep geldim. Geleso yedim bağır oşoldan yüreğim düşüp oturan. Beyin var mı sen oğlum? Abdullah Imanqulov, Qanibek Raziqov, İlyas İmanaliyev. Rahmat sizlarga hurmatli qonaqlar. Men shu konsertning yurishida biz shu konsertga bir kichkinakay qonog'imiz kelib o'tiradi. Men shu qonaqda sizlarning oldingizda bir yaxshi eko so'z aytib qutlug'im kelib qoldi. 2019-yılı atayin o'tkazilgan Dubayda, Abu Dhabi shahrida 2019-yılı dünyanın 195 mamlaketi katışkan atayin olimpiyada bo'lib o'tgan. O'sha olimpiyadada 6 medalni bağındırıp yok gömüskede kalıp keliplerdi. Hiç kim көңіл vurып atır şu kızımızga. Men şu kızımızды bugün şu konsertke çakırıp oturam. Şu 2019-yılga atayin ötken olimpiyadanın 6 medalden iyisi. Men bu jaka şu Gülzada qarındaşыбыз bu jaka. Qırğan Gülzada qaysi жақта turasың? Бақа шығып қойшы. Кел қой, қол шақырмаңыздар. Görüp qo'yasizlar ha? Manaka 6 medaldan iyisi uşulğuz manaka. Dünyanın 195 mamlaketinin arasından 6 medalni bağındırıp kelgan kızız. Qol çaya qo'yingizlar qarindoshlar. Kela qo'y. Qol çayağılar. Manaka bizden kichkinakay altın kızımız qol çayağlar bo'lsin. Zaman belek sağa. İşine ilgilik olsun. Gelingizler mana shunday Qirg'izdan kichkinakay Tatinaqay qizi. Dünyanın 195 mamlaket katışkan olimpiyadada 6 medaldan jenguvchisi Gulzada qarindoshga qol çayab qola. Albatta Gulzada bol senin iyiliğin başat olsun, жақшылықтарың көп болсын. Құдай бұйырса, мындан арыдағы Qırgızdan atın çıkarıp Qırgızdan jelегин желбіретіп, Qırgızdan atın dünyaya tanıtқан бақтылы Qırgızdan мықты insanlardan olsun. Gelingizler, omin, bata verip қалар. Rahmat, işine ilgili qo'yasizlar, Gulzada. Rahmat, qol çayaq qo'yingizlar. Manaka.
Öksürmeyi çırpayız, öksürmeyi çırpayız. Nay nay, nay nay nay, nay nay, nay nay, nay nay, bayqamız, tamaşa aytabız. Külgümüz yakmasa, azabın tartabız. Köy-köydü sındayız, көзімді ырдаймыз. Өмірді ұзартып, өксібей жырлаймыз, өксібей жырлаймыз. Nazik biçiler doğru. Hadi özlükten daha var. Hop, hey, hop, 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 hey. Şaşkal bizler doğru. Рахмат. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Ак менен караны айырмалап билген, жүрөктөргө ыйман толтурган, өнөр элери үчүн ойлору дайыма таза, карааныңыздар бүгүнкү концертке көрүп берген, кол чабыңыздар шаң кошкон кадырлуу коноктор. Кош келипсиздер. Ал эми өнөрлүүнү өргө сүйрөп, таланттууга таазим кылган, кейде айтып сын сөздөрүн кыйшайганын түздөп турган, маданияты бийик, терең, тарыхы терең кыргыз элинин урпактары амансыздарбы? Эми Ильяс, концертибизди biraz geçirek başladık, жарым saatка. 7:30 жазылган, 8'de başladık Кудайым буйруса. Эми biraz geç келгендерди дагы туура түшүнөйлү, алар келип орундуктардан орун алып алсын деп geçirek başladık. Билет бизде концерт кайка бармак эле дегендер бар да. Кандай? Билет бизде концерт кайка бармак эле, биз кирсек болот да дегендер бар да, ошолорду күттүк да. Биз кирсек баштайт да дегендер. Анан кийин эле биз баштай берсек билетти алып кирип алып, "Ами, биз кирбей эле баштап алдыңарбы?" деп баштайт го. Ана муну камерачы жигит алдынан тартып бер, аркадан тартпа, мына костюмдун аркасы жыртык да, ошого. Мына бир тартып өтүп кетпе дейм да. Келем баштадык Ильяс эми. Эми урматтуу агайын туугандар, атайын сиздер үчүн эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгына арналган бүгүнкү азил тамашабызда сиздердин кол чабыңыздар менен ачык деп жарыялап койгонго уруксат этесиздер. Рахмат бар болуңуздар. Эми Каныбек, бүгүн концертке келгендер кандай келди деп ойлойсуң эми? Кандай келет эми? Ар ким ар кандай келди дели ясы. Бирөө өзүнүн машинасы менен келди, бирөө бирөөнүн машинасы менен келди, бирөө бирөө менен келди, бирөө бирөөнү ээрчитип келди. Бирөө бирөөгө айтпай келди, бирөө бирөөнү билбей эле келип алды. Бирөө бияка келем билбей эле келди, бирөө башка жака барам деди, бирөө башка жака барбайм деди, ушундай да. Бирөөлөр эми кирип келди деп. Бирөөлөр эми кирип келип, бирөөлөр отурган местага талашып атат эми. Жок, эми сөзсүз эле бирөө болуп келиш керекпи? 2-ден 3-төн деле келгендерби? Мен деле билем аны. Машина менен келгендерин билем, маршрутка менен келгендерин билем. Жок, бүгүнкү концерт болорун кайсыл жактан угуп келди деп ойлойсуң? Эми Ильяс, аны келген көрүүчүлөрдүн өздөрүнөн сурабайсың, кандай дейсиң? Бүгүн концерт болорун кайсыл жактан угуп келдиңиздер? Instagram, Facebook, Instagram. Reklamlardan угуп келди. Афишаларды деле көрдүңүздөрбү? Афишалардан деле. Мен ошол афиша жөнүндө сиздерге бир суранайын деп аттым эле да. Биз ушул концертти афишаны жармаштырып кетебиз го, рекламаны. Жармаштырып кеткенде келип туруп сиздер окуйсуздар го. Окуп рекламаны окугандан кийин жөн гана кетип калгылачы, сөзсүз жыртып кетпей. Келет келсиңер дагы рекламаны окуйт экенсиңер дагы шарт гырт деп жыртып кетип калат экенсиңер. Ол концерт эски концерт болуп калат экен. Концерттин үстүнө реклама чаптала берип, рекламанын үстүнө реклама чапталып, концерттин темасы өзгөрүп кетет экен, кадимкидей өзгөрүп кетет экен. Үстү калат, асты жок деген. Асты жок. Анан окуп карасаң эле тема вообще эле башкача болуп калат экен да. Өткөндө кирип келатып, оштон кирип келатып, Абдулдагайыбыздын мындан мурдагы концертиндеги афишасы илинип туруптур. Окуп көрсөм темасы мындай болуп калыптыр Каныбек.
Абдулла Иманкуловдон кеңейтилген балкону менен квартира беребиз деп жазып коюптур. Мен ойлап калдым, агай концерт берип атабы же квартира берип атабы деп. Туура айтасың, Ильяс. Мен тиги Расул Маматкуловдун афишасын көрдүм да. Не деп? Рекламасычы. Дал ошондой болуп калыптыр да. Расул Маматкуловду тазалаганы 2 бала 3 кыз керек деп айтыптыр да. Чындап эле ал кишиге керек. Елестетсең, мен Расул аканын үстүнө чыгып алып балдары швабра менен жууп атканды Расул аканы. Калтыкты көтөрүп туруң, калтыкты Расул аканы. Болбой калды. Ал эчтик эмес. Мен Самара Каримованыкын көрдүм. Самара Каримовадан бесплатный коз гриль деп жазып коюптур. Мен өзүмүн афишамы көрдүм. Не деп турат? Вообще катып каласың да. Канибек Разыков ижарага берилет деп коюптур. Сен итагелек ижарадасың да. Ким алат дагы сени ижарага? Билбейм. Жок, ижарага алса деле мейли дечи. Эмне иш кылып кыйратабыз сени көз ижарада? Чөп жулабыз досум. Чөптү нормально жулалбайбыз анан кийин. Сеники дагы кичине абирелүү экен. Меники жаман болуптур. Мен афишам рекламасын көрдүм. Ильяс Иманалиев итке сөөгө алабыз деп жазып коюптур. Жок, күлөсүздөр, чындап эле ошону жазып коюптур. Эме, сен сөөгүң жеген ит өмүрү семирбейт досум. Жок, мен сөөгүм жеген ит семирбей билбедим, бирок именно ошо сөөгү менен ит мага сүрөтүн не тиешеси бар дейм да. Мен Тынар аканын рекламасын көрдүм. Не деп жазды? Вообще катып каласың. Тынар Курбаналиев 3 шашар торпок сатылат деп койду. О, бул туура эле жабышыптыр бирок. Туура эле болуптур. Жамбыл Айштан рекламасын көрдүм. Вообще катып калдым. Мен Жамбыл Камчиев жүн алабыз деп койду. Эми бурас сүйлөсөң бираз күлгөнгө жакшы деп коебуз. Канча дагы жыртылган афишаны окуп келип атасыздарбы? Афишаны жыртып таштап келип атасыздарбы? Бирөөдөн угуп келип атасыздарбы? Канча дагы мынтип зал толтура келип отурасыздар. Сиздер менен мынтип жакшы күндөрдө дидар көрүшүп турабыз. Алгач ирет сиздер менен көрүшкөнүбүзгө, көрсөткөнүнө шүгүр деп кош келипсиздер дейли. Ассаламу алейкум. Рахмат. Так. Да. Ассаламу алейкум. Да. Рахмат. Кечеги өткөн майрамдар менен. Жакшылык болсун. Эң негизгиси өйдөкүлөргө Кудай инсап уят берсин. Рахмат. Жакшылык. Кандай? Алло, да, я. Жок. Азыр биздин түрмөдө вообще орун жок азыр. Я. Ой, бизде деле ошо аттуу баштуулар отурат азыр. Простою жок. Нары эсенби эле кармап турбайсыңарбы? Анан бияктан бирөө кузу бирсе орун бошойбу дейм да. Анда кардиологияга кармап тургула. Азыр түрмө менен кардиологиянын кандай айырмасы бар? Бизге келсе деле кайра баары кардиологияга барат да. Ага чейин бирөө кузар. Мейлі. Да, давай. Атан көрі. Илгери түрмөгө түшкөндө бирөө
Ökürüp bakırıp ыйлап ага тууганнын баары ызы чуу болуп аты менен түрмөгө кирчеле. Азыркылар түрмөгө да башкача кирет да. Тимеле күлүп жайнап тимеле. Эки кол менен моминтип. Кандай кылыпмын дегенсип тимеле. Түрмөгө эмес, жөн эле бир чоң окуу жайга кирип бараткандай кетишет. Аяктан чыкса эле министр же президент болуп келе тургансың. Чапкан сайын эле көз чыга бермек беле. Какая осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Метлою осень не прогнать, она пришла не в наказание. Нам эта осень словно Ya assalamu alaikum начальник. Hayata karaçatan günele uşu zekterdik oldu zaten. İlgeri türmeden çıkan kişi çatıp geldi de vaytat de belki niye mintip gelçeler. Bular timele uşunday olup çayınap çıkart, elde kızık timele ukmuş kol çavatkanday jatasın degen. Достойный oturduk da bura достойный oturduk. Gel. Qandaysın начальник? Жақсы. Sağ ol, жақсы. Жақсы. Жақсы oturasın mı? Ne oldu? Ben Kayra geldim. Soğuma zaten. Dağı mine vala kılıverdin. Söz birdeme kılganda geliş gerek bu. Anan jönden jönele geleveresin bu. Ne jönden jönele kamu aytasın var bu. Kim ayttı sana jönele kamu atacaktır? Ya bilmem başada uzun çoğa jönele kamu koydu. Eldin uğulu olçu, el için işte vattele. Ağzerinden girip gitti de böyle aytı atacak o. Aylan aylan. 16 yıl oturdun, 16 yıl. Geçe hele çıktın hele o. Emi kança yılga geldin? Ya bir yolu geldim makamaya. Bir otala geldim. Niye? Ya volanız bolmaydı. Oo. Volada kımmatçılık aç koymalı diye. Bağlar asman çarptı, büt batmasa kımmattap kettir. Aç koyluğu deysin ayakta. Ha bir yerde jakşı da. Tamağaşın beker, jatakanan beker. Uktağanı spokojno uktayısın, ahırana qarap durat tegereğinde. Hey! Volada 2 saat katıra uktapasan çeşitlik bekleyin. Bari bir emi vola degen vola da yaylanan kuday. Emi büt ömrünün bar türmede ötkörmey. Barıp giçine oynap gülüp jür da. Jarıkçılıkta da. Kayağın oynaysın, aytı otpayım, kımbatçılık. Kayağın oynaysın. Maşına aydayın desen benzin kımbat, at bineyin desen çöp kımbat, ceyin desen et kımbat. İçeyi desen alkaş balık ötkideysin. Hey, biyakta bizde hazır oğrun çok. Jalan attı başlıklar jatar. Anda eğlenimi olvatsan, var bir jaka çıkıp gel. Bolbosa büyüğüne var. Var. Bire sırasa men, türmede oturattım böyle. Men uyda otur albayım hemen ama. Niye? Biliyorsun, beni bapıldap göp söyleyeyim. Uyda da jön oturbayı, lakıldap bir de beni silavat, bir de beni balpete koyup. Hazır bir de ben seninle tilini culu olan, başını culu olan deytiken. Daha bir yerim culu vereyim bana ki. Değil mi? Şu culu da tuğanda mıyızam kavlu algansın bak ha? Hazır eski meşteken düşünmek. Mıyzam derdi için kara okuğanga vakit yok. Mıyzam derdi paketimi neyle kavlu alvataz. İçinde ne var, ne var, hiç kim bilmeydi. Ama hazır tini baş çulgan, til çulgandı, callattıklar silerden okuvatam ben. Ben de aşağı callavatlardan unutum, akılarımı çünkü odattı. Kaysakam oşenda otkan baktım ne, men akılarım jaman köp nerseni deyip de. Men özümü hatamı soravatam sizden var. Qanday boş emas men? Yaylanayım kuday, kanda hatanı. Sen çıkkandan kim biyaka calan deputatlar, ministrler girgen. Meni hatam o? Niye? Beni alardı, attı baştı kişiler otursa men alardı çık deyip kantıvaydım öyle lan uyat ko.
Alar kağlagan mükemmet gelip oturup aldı da alarga berimine ağıyım eken başarılıday. Bir yerde o sözüne cevap bergen parakçın adamlar oturar. Erkekte жүрген adamlar oturar. Bularınız tüş köçeyim, bir tüşten deyin bir suyla göndermeler. Alar çavulup kedet andaylar ayakta. Men girsem çağı verem aytıp koyarım. Sen mındaki çayt vatam. Men özümü hatam bile verim mi? Yaylanayın aytıp vatam koyla. Sen özün hatana gelip alar degen remont kılıp algan evre remont. Spor zalı var, basseyinleri var degende. Uyat da çık desem. Sen bunların var biz yaka ketip kaldık görmüyor. Aytıp vatam koy men türmede oturat dep koyarım. Koyama bir jaka ketip kala. Azır bilesiz mi desem ben kırgızdı bilesiz de. Bir jaka çıkıp ketken bilinip kala turgan bolsa sразу çuru çoğular. Balandı çıkar verdi, minti, anti. Gördünüz mü bayağı günü? Jana Daşkov degen orusta. Kim menen süйлөшүп отурган, bir kız menen süйлөшүp отурган экен, акырын келип видеого тартып алып, ушуmu алга чейин ызычуу болуп атат го. Берки kız эмне болду билбейм. Дашковдун аялы энесин окутту болуш керек, а? Андай эле билинип биз үчүн башталган болсо, айтам, даарыланганы кетти, биздикилер оорусун таппай койду. Коюңуз, мен Кудайга күнөөлүү болом, таптаза эле ооруган жерим кантип ооруду деп айтам, айланай. Takırlı oşonçoluk bolmay barasa aytam, Türkçe uğurdap gitti deyim. O siyahtın caran eken dep koyam. Gözünü alayıp salayıp sen kırgız ekenine de hiç kim işepet. El emes çarında жүрген men işenbey ataman adam. Koyuң apa, men özüm estamsırıp otam, volyanız bolbayt aka. Nege? Ayağınız besbirdel eken aytıp atpayım bu volyada besbirdel. Mına, özünüz bilesiz. Men 16 yıl oturdum, Turav. Doğru. 16 yıl bir mizaminen bir zakon men oturduk. Doğru. Ha? Mınaka. Volyanda tüş köçeyim bir zakon, tüşten keyin bir zakon eken. Biz 16 yıl oturdum, 16 yıl birle pakan menen oturduk, Turav. Volyada ayrı 3 yıldır alma şöhretken pakanı. Koyang men özüm hatamı verim. Mınday kılbaysın mında. Tanışlarımız koyup, norak verecek. Yem aylanan işlerden hata. Ayav atat değil. Menen koyuyor. Azı 47'ge sorup göreyinç. Alo. Soran mı ki? Hey, salam aleyküm, kanday, jakşı mı? Jakın ukamdan. Mende bir suranış bolup atat da sende. Men bir jakşı görgön ukam bar da. Bir tuğan akam balası da vereyim. O, katlaşıp жүрgön. Jakın jeğelimden olursa. 16 yıl oturup geçeyle jakında çıkkanda uşul kayra geliptir da. Digi, vola jakpay kaldı dep. Bir iki ay karmap turbaysın mı? Anam bir yaktan biri jarım boş olsa ötkörüp alat elimde. Ata sende de oşondoy bu. Meyli. Gördün mü? Jok bolup atat aylanayın. Tüşün çaylanayın, jok bolup. Jakın ukanız, muna kançadan beri katlaşıp aka ökö olup kaldık ya muna. Jakşılık jamanlıkta katlaşıp otabız. Ötkende toy kıldınız, at jasap barın aka. Turav muna erkek bilen. Boldu çem şu birden medesine algan bergeni geldi aytıp oturatı kesin. Tanış bilişlerimiz köp. Bakın çalın canım acak bacaklar adamı. Ayalların türmesine varasın mı? Koyang aka men ayakta buzulup ketem men. Mineke buzulup ketesin. Naborat ayaktan buzulbaysın. Kakraz özün aytkanday biyaktagılar çilep tüşkenin giyinbirdi, tüşkeceğin bildi. Suyuna gönderemez, alar sösküp beken bolur. Yo, men sözünde emas. Meni bilesizde men kız gelin jolsa da alam dep çağırsalar. Alam dep aytmasın. Anan ayaktan alam dep aytıp alıp. Alam dep aytkandan alış gerek bolup. Sen meni o şakta kalıp ketmeyler hangi? Alam dep ayta turgan bolsong demek alış gerek ha. Sen günde aparatkan o dombutanın kızları emez, alar gelip kayra getip kalbaydılar. Yok, o sonucun aytmam. Söz kebeken bolur. Men özüme işenmeyim de ayakta. Yok sen işenmeyim. Çılda aytasın. Sakın şeşki olmayın. Olmasa özüm menen koşup olsa ayalların türmesine alıp geteyin dedim ele de. O şaka kotorulup atasın mı? Yok, özüm o şaktan orunu söyleşip atamaz. Sormasın, nege? Hazır işeniş çok, şunday bolup atmayın bu. Erteminen işe gelesi güçten keyin kamal kalır.
Hazır büyük yedekçilerim var, öster kabinette oturmanımın esnafın bari türmüdü. Kaçan gelip alıp getirdi. Anan hazır tam oğrunu rasta almasam anan sağ okşam ceti yakalatmayın, cebi yakalatmayın, talada kalıp getirdi. Koşala gel. Yok, koy. Çok oturalım. Canımızda oturalım. Sen uyatkın koyuyorsun. Abi sizin ayakta tempoyla akça verip var ki. Ötede gördün mü o bir deputat kanalı atıp ben size akça verip getirip atam diye. Akça mı ne? Ben sizin canınızda otursam ama artık karamayın da. Ben koçunu alan mı ama? Ana sağlam olsun ben de alayım bu koçunu. Evet, kamalsın gerek var mı tatmen? Niye ya? Ertenin ayabının 28'inde şaylonu dayında koydu bizdikiler. Ben şayla koçayım oturup çağırmışım gerek ayakta. Bana oturup degen avtoritet gerek. Ama ben oturup çıkmasam erten bunların doğuşmayı bey bana. Sen bunlarga oğapsın mi? Bunlar kayakta oturat, kayaktan geletat urganı çok. Beni mi gitti? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист Абдулла Иманкулов жана Пынар Курбаналиев агабыз болду. Рахмат. Жакшы отурасыздарбы? Маанайыңыздар жакшы элеби? Аялы күйөөсүн көзүнчө шорпо ичкен сайын эле шорпону шорулдатып иче берсе экен. Шорулдатып ичкен сайын күйөөсүн жини келип бешенеге бир койчу экен. Шорпону шорулдатып ичкен сайын эле бешенеге бир койчу экен. Күндөрдүн биринде байкап турса, аялы шорпону шорулдатпай акырын ичип аткан экен, күйөөсү бешенесин бир коюптур дагы. Бир койсо аял чычылап кетти дагы. Эмне кайра мен уруп атасың? Мен шорпону шорулдатпай эле ичип атпаймынбы десе, үйнүң турайын, эстеген сайын жин келет деп коет дейт. Ансыңгары эстеген сайын кол чаап туруңуздар. Бүгүнкү концерттикинен болбосо деле мурунку концерттин эсебинен кол чаап кое бериңиздер. Zaman kayakka baradat bilbeyim bu. Hazır tanışın bolbosa bir yerde işteş kıyım bolup kaldı. Kırgızdın sözleri öz tur aytılganda tanışın var tankasın, tanışın jak mak mankasın degen. Hazır tanışın bolbosa tuvaletke kara olaysın, tuvaletke gerek bolsa. Ulam eli iş görünüşüm, ulam eli işten alıp koyat. Erti beni iş görünüşüm, tüşten giyin alıp koyat. Tüşten giyin iş görünüşüm, erti menen alıp koyat. Men gerge tiyip ajırashkan kızda eli bolup ataçı. Güyüge tigen kızdı ile bir 2 ay yaşaydı eken, meniki erti men alğaç böyle tüşten apas alıp ketip alan diye bolup atattı. Har kim özünün kesümeni istegen jakşı. Har kimden özünün bir bunday negizi Kırgızdın özünün bunday peyli bir başka şeymiş da bunday tilek maksatları başkaca eken har birimiz. Buna men şu bir nesege taң kalam. Dünyada şu en tilegi jakşı adamlar bular. Bunu beçara artistler болады eкен. Şu artistlerin tilegi taza eken. Başkasının kapasını eken. O gayler çıgat eken ertemden. Musulmançılıkta söz var eken o. Erteң menen үйдөн çıkkanda Bismillahirrahmanirrahim dep 10 kadam menen attap jakşı tilek kılsan Kuday oşonu kabul kılat deydi ko. Erteң menen gayler çıgat eken. Bismillahirrahmanirrahim. Kudaydan bolup bir içip algan biröөнü karma olsam eken. Aniyan bir bela kalıp atıp albay hep de jetkirip alsam eken stayankaga dep. Vraçlar çıgat eken erteң menen үйдөн çıkıp atkanda. Bismillahirrahmanirrahim. Kudaydan bolup bir 2 apendis menen bir yazma gelip olsa eken dep. Ha beçara bunu artistler çıgat eken үйдөн çıkkanda. Bismillahirrahmanirrahim. Kudaydın jakşı günü bolup bürö kız çıgar uğluyla үйüne uğullarına toy kılıp jakşılık bolup atkan bolsa eken o şerge barup aygan paketти толтуруп көтөрүp келебиz деп дуа кылат экен. Özü artist ele boluş gerek bolup kaldı zaten.
Kesibim stomatolog, tiş doktorumун aba. Zamanға жараша айтып отпаймын, азыр адамдардың запчастар сатыла баштап тұр, оғылым шуны қара, қаяққа бар айтамыз білбеймін. Құлақ сатылады екен, жаңа 70-тен құлақ. Үштігі 70-тен. Албай білеңіз? Алып алың, ертең шайлода керек дейді. Любой ушақты ошта біріншісі зұғасында. 150-ден тизе сатылады екен, ава. Ақсақалдар. Албай біліңер? Қаншаға шықтыңыз ава? 65. Тизенің керегі жоқ андасылерге. Алғандан пайдаланыш керем, не қыласыңар алып алып. Аме күлбегілі, қырғыз тизелеп алып жаман көйіш қылады. Тизелеп алып, пияз отойыбыз, тамеки тизебіз, аваларыбыз тизелеп отыр, ал 100-ден, 120-дан қой қырқып келген тұр, ау? Мына кесіп стоматолог, ар түрлі клиенттер келеді бұл жерге дағы. Бая күні бірі келіп тұр, қайненесін алып келіп тұр, түніменен тішім орыды да ойлады де. Қайненесін, ені қанша да істесең, қайненекіне дейді. 82 декен, тіш орыйтым шашан. Осын açsam, ештеге жоқ оғызды. Мұны жоққа тішілсем, жоқ бар, қара дейді. Ептеп жарық қылып алып изде отырып таптым. Нарағында бір кішінеге азусы қалып тұр бечара. Ушыл бір азусы қалып тұр, ушыл менің жашасын десем, жоқ, түні менен ыйлап ботодай оздап шықты. Ал жұлып шыта деді. Болып тұрды бечара кемпірді басы алып чыңыртып отырып жұлып алып ырғыты бердім. Ертесі тұтып болып қалып тұр, мен аузы өкенде, таңдан әкіштеге тілін жұлып алыппын бияқа. Бірақ ошондан кейін клиент жаман көйді. Жапалақтан екеуісі мұна қылды, қайнежелеріміз бар, алпара қалалы дейді. Келіп алу, очырып талашады, қырғызбызда кире береді, қайсы мұрда келген. Вакцина алғанын кіргіз келі, вакцина албаса кіргізбе келі. Очырыппенен кіргілі. Бұл берге келгенден деле, бұл әрбір жердің өзінің кесеге, очырыты бар деп. Kimmi ne? Kaynanengin mi? Kaynanengin mi? Kaynanengin mi? Kaynanengin mi? Kimmi ne? Kaynanengin mi? Kimmi ne bunu karasana? Tur mu derge? Turam. Ozunu çap dedim ben sana. Söyleme. Kayaşa söylөгендігімден үйренді сені. Kayaşa söylөгендігімден үйрендің, Meni kızım alğanım dedi, aldın hele? Meni kızım alğanım dedi. Kolunu düşürüp söyle. Kolunu düşür. Düşür kolunu. Düşür. Meni kızım alğanımda asmanda kayda alıp verim. Günde alıp verim. Cıldızda alıp verim dedin hele ko. Kan alıp vergenin. Kan alıp vergenin ölüngdü gören zıbaçıska dese. Temele dağı söylesen asmandan söylesin lak dep. Men sağa men seninle nem söyleyeceğim. Astraka tur Astraka tur da atam men sağa. Meni qara, söyleme javozunu. Javozunu da otam. Kimine söylep göngen ekensin ha? Ozun barda böyle söyleyiveresin be. Ozun barda böyle söyleyiveresin be. Söyleme dedim men sağa. Kimine bunu qarasan, uyunu varsam nan yok, çay yok, tuz yok. Jada qalsa, meni kızım alğanına 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Meni alıp bergen paltonu giyip жүрөт qada qile. Anıdağı top çıkalt duralım göreyim. Oy Alperem de ayttım o. Paltovu. Topçu. Oşa topçunun oyununa tumar kılıp tağıp al ölümdü göreyin dese. Sen oğuzunu cap tostoygan torpak göz. Yerinde gören tırkıygan tıvar dese. Temele bunu qarasan ece dep, gözün ece görün otan be. Geçirez, apa. Apa deme, atanı tanımayın. Apa dep değil mi? Sen mınyaka dur. Sen emmenden kurtulamayısın, uktun mu? Toktot çibirdim ben, Ben seninle söylesem başkaca. Temele bunu qarasan, üçüncü yaşından beri kızım benimle yaşap gelip. Mayli, boptur, 5 minut. İçinde söylep otat jetim. Kaynenem be. Kaynenemde anan ökülenemde ismi.
Kaynatan жоқ болса керек, ha? Kaynatam үйlenip ele ertesi ölüp kalgan. Kaynatan ama seni ceyin de paltır. Bu kaynanan al. Ne sen mene çok yaşayışlar men çok oturau. Ha, üylengenden keyin ele 5-6 günden kelgen. Үйüңөрдүн bir burçunda turup keteyin dediler. Meyli 5-6 gün turup ketse gerek desem. Ama 5 yıl oldu ketele geldi. Buga çeyin ayalım 3-4 yolu barıp geldi Törkün'de. Bul cüret. Үйüңөрдүн bir burçunda turup. Bir burçunda cüret de. He oşan şumla üydü salganda burçucak salış gerektik ha. Oşo menden oylanıştırıp jüremem oşo. Мындай тоголок кылып салсам окшойт деп. Келип калса айланып бурчтаппай чыгып кете турган. Үйдү бурчак салсам эле эмне жаша албетте отасың. Ошо тоголок үйүндө тоголоонун жашайттырмын эле көрө. Ким менен муну карасаң, мен сен менен эми. Майли, салсаң сала бер. Uşu gördünüz mü? 30 adırdan үйленгенсиң be? Kayaktan bildiniz? Men de bir iki dostum 30 adırdan үйленгенде. Kaynanelere sebjet kirgen boyunca varıp kalıp ketken o yerde. 30 adırdan yürüyor, 45 adırdan yürüyor sen işinde. Ha? Sen işinde. Kime bunu karasan? Sen beni. Mayli. Bottı. Tapkanı mene uşuğa get otadı şu köy. Uşunda ele adırı var gerek yer bolsa şu 10 adırdan deli үйленчүк. Söz adırı var gerek. Bayağı oyunca söyleşken Oşo söyleşken boyunca bilen berbesin. Ya anam bunun eten söylebey kalsa kız ayalın gel balanım apam duduk olup kaldı anda mınday jalıp kılbay sot koyarım ot koyarım. Ha yok al özü jönöttü meni. Ha kız özü jönöttü. Ya kızı öz mınday oldu. Nu karaşa boldun anan kin jalıp olmasın da. Söyleşken stolda kıl. Ene. Ne? Gelin tişti varıp kaldı. Oldu mu? Oldu. Ayttı mı? Ayt. Normallik olsun. Sen memeli ikinci ayt çıpayken uktun mu? Ayt çıpasın memeli ayt koy seni. Oldu ayt çıpay. Ayt çıpay. Ayt çıpay mı? Bul aytsa da siz ayt çıpayınız. Oturuverin. Oşan da yapasın. Demele bunu kararsan memeli ayt çıpay. Gelgenden beri ayt çıpay memeli. Ayt çıpay gire. Ayt çıpayken uktun mu? Bol ayt çıpay. Adır besi okurup koyun bol. Ayt çıpay. İkinci ayt çıpay da ama. İkinci ayt çıpay. Orun tayinem kaşalağı bu. Kana? Bayağı oyuncular söylüyor. Жақсы. Ene sizdeki tiş eken da. Tiş? Tiş eken da. Yok tiş emez. Baş. Yok tiş ene tiş. Tiş deydi ko bu. Ayttın bilesen? Oşo tişten başka tevet eken da. Yerinde petken da tiş. Tiş emez. Baş falan. Tiş ene tiş. Baş. Tiş. Baş de. Oy tiş ene. Baş! Başla adam! Niye ölümdü göreyim dese? Tişe! Tiş! At ağzına! At! Жерде жатып қимылдап атады оны тілді қарап. Жетіп атып үйреніп кетті ата оны. Şunu da gözde aytıyorum. Болды Мұрашқа. Oldu en başta söyleyeyim. Үйгі арасындағы Маргасовканы жылы суға араластырып, екі жол чайқап беріп қойсын болды, жақсы болды. Ha yok Margasovka kalbagan. O Timor odada içi büttü bardığın. Маргасовка жап қойса қайнының екен ғой, сәлерке менделе чайқап қой бола береді. Öyle mi? Yok hayradan özüp çıkmaydı. Жоқ, жүр мен бір екі жол чайқап берейін.
айтачыл. Ayına 300 bin som, 500 bin som akça karmagandan göre ayına apamның kolun bekem kısıp jitim bir jit tabasam, oşol mağa dünyanın toldurgандай sezilettim. Onu şunday tarizde жазылған bir жакшынакай биздин Melis Mamatjanov деген ушул жаңарыктык жакын жаш акын жигитибиз бар экен. Тийген үчүн апакемдин колдору жубай жетим айылымдын алмасын деп ушул Москвада жүрүп жазган экен. Ушуларды ошол обонду биздин ушул Москвада ырдап жүрүптүр бул жигитибиз. Мен ошол жактан бул жакка алып келдим. Melis Yusupов деген инебизди алдыңыздар чакырып коеюн. Melis келе кой. Бұл Melis инебиз эми концертте биринчи жолу ырдап атат. Муну Москвада көрүнгөн бурчтар сүйрөп жүрө бериштир муну ар жерге токой-покой алып барып эле. Бир койду беле чаа беле жерде дөңгөчтүн үстүнө шашылык кылып эле бу бечараны кыйкыртып коюп жерде. Мен айттым, сен ай жерде жүрсөң жок болуп кетесиң ока. Бери келсең, апта көзүн нары кылып койсо бир кылып коебуз да акел. Melis Mamatjanov деген инебиз, ошол чыгармада аткарып берсин. Тийген үчүн апакемдин колдору жубай жетим айылымдын алмасын деген чыгарма биринчи жолу ырдап атат. Анан жагып калса кичине кол чагып коесуздар, жакпай калган болсо эч кимге айтмай жок. Камера өчүрүп койсуңар ошол жерине. Jedim ayalmasın. Güy pölöktü kıyışık baylap joluğum. Gündö estip jatsa gerek joruğum. Düğünödögü tatlılardın içinin. Nanınızdan damın tapay orudum. Sağınızdan götürülüp kan basın. Susaganda cutkun geldi jarmasın. Apakemdin tigen üçün koldoru ayılımdın jubay jedim ayalmasın. Salganınız geldi carım bulutun. Sezimime çaçılganday tunuqsun. Ömürümdün ozar çuday sezildim. Örük kağı taza balı kurutu.
Susaganda jutkun geldi jarmasın. Apa kimdin tigen üçün koldoru ayılımdın cubay çedim ayalmasın. Apa kimdin cubay çedim ayalmasın. Melis Yusupov. Bagıva. Ne oldu? İyi atıyorsun o mu yerdelden? Rahmat. Rahmat. Sizler bizden konsert geldingler mi? Melis'ten geldingler mi? Sen uğruşup da okşuyorsun bir yaka çıkalım nerede? Apalarsa iyi otadık. Uğul kızlar da istep sağanıp kettingizler okşaydı. Gelinizler bizden aksakallarımız oturat. Cüp olsun sizlerin soruңuzдар boyunca. Melis, ağalarına, gelin konaklarga cüp kılıp koy. Assalamu alaikum. Жалпы концертке келген қонақтар, Құтманды Құшуға келсеңіздер менен келіңіздер анда мен жұп қылып Мақсат Құлыев ағабыздың Жөні балам деген шығармасын атқарып берейін анда. Balam sen çoğ oydun ayıl jurtқа barıp gel. Ayıl apağanday çatat bir kavarın alıp gel. Çoğ atаңдын koro jayın çöp baskandır pelçedin. Çaldın sögün bir ağartıp çar tarafın çabıp gel. Ayda balam cılkındı ata baba jurtuna. At tübürtü ata münü bir жаңырсын kırkırdan. Kolu çanaçtan kımız içken kırgız elem kırdağı. Tundurmaday tunup gezim tögüldü büt turmuştan. Çoğ apаңдın kemegesin bir tüt ötüp jagıp gel. Gelin gedip tikken ele göşөгөsün tagıp gel. Koңшу kolon tuğandarga müydü jaydı tabıştan. Göңdö kalgan жалгыз taka kan boruna kagıp gel. Ayda balam cılkındı ata baba jurtuna. Men kuruyun şar gezip ayıl kaldım unutta. Jet yatan baskan jer, jet ösübüt jatkan jer. Meni tartpay çoğ ataң tart jurttaş tabайт Kırgızdan. Esiz kalgan jayıt tagı malın jurtқа aydap gel. Esin dağı sağın kandırdal özündöy çaygap gel. Men ketkende mingen atı aza tartıp boş ele.
Çoğ atandın namısına çamdaratın bayla Ayda balam cılkındı ata baba curtuna Attı bürtü vatan ünü bir canırsın kırkırda Tandı toskon kımız menen kırgız elem kırdağı Tundurmaday tunuk gezim tögüldü büturmuştan Jönö balam sen çoğ oydun ayıl jurtka barıp gel Salam aleykum, qanday yaxshimi? Qanday birovdan qat keldilar, o'shani o'qib qo'yin. O'shuni yerda bunday deb, salamasizlarmi? Alloh akada dez olunuz yaxshi. O'shim sizning konsertingizdan qalbaysiz, baribir jo'ralarimiz dedi, etegi tushunib жазыптыр. Kiftansамды qayirib berib qo'ysаңыз dedi. Qaysi kiftansani aytib atasiz? Bunu kiftansau? Kim жаздылар, kim jo'natdilar? Ya. Gereği yok bu. Var mı? Aytmayız bana. İsterseniz gel, qayırıp berip koyunuz deyip siz. Biroq eşteke yok ekan. Ana eşteke yok men qanday istense verem. Ben Karbalaştı sen adam. Taң atпай қаяқта міне бір жаққа барасың ғой. О, тиги шеф. Эме, райондор текшерип кыдырып келди деді ғой. Қачан? Ким? Шеф айтты ғой. Қачан? Кеше. Кеше. Сені mi? О, мен. Ne dedi? Ой, кеше-кешінде чакырткан экен, барсам ошентти. Эртең менен эрте туруп жөнөп кет. Бир жуманын ичинде кыдырып бүткүдөй бол деди. Макул dedi. Soğumaz atan göre. Al beni siz barıp gelin isteyip atmadı öyle. Bilmem, siz de aytmadı. Maşinen var mı dep suradı, var dedi. Maşinemin dediği var da. Bu şıltı böyle ertemine bir de aytıp düşten giyin bir de aytıver geleceğim anda yatan. Hem sizge karaganda meni jaşırak dep jönötüp atsa керек da. Amine kartan kişiye ok attın gereği yok bu. Çok gerek değil, nege? Tamam, şunday yiyeceğim hadi. Şunday. Çok nege aytıtasın? Jönele, özüm jönele. Эме, аке, мамлекеттин иши да. Шефтер эмнени айтса ошону аткарып кете беребиз да. Ким yüzde? Mamleketin de işi, özünün de işi. Hayata, uşunday kişilerden kaçan kutular iken bize. Hayata. Men sizge түшүнбөдүм да, түшүндүрөм. Düşünmemenin jakşı. Düşünüp kalsan oylayt elem de özüm dele. Bunu elemine gele meni gayra ele komandirovkaga tez jönötө berет деп oylamoqsun da. Üşü düşünbey kalgaным jakşı. Men go, men ойлоп, мындай сиз оюңузду мындай түшүндүрүп айтсаңыз аке. Эми түшүндүрүп айтканда мына азыр бирөөгө бир нерсе айткандан да киши коркосун. Бирөөгө айтсаң бирөөсү туура түшүнөт, бирөөсү кайра наоборот бир бузук кылып атканда бир ушак чыгат, көрөт экен адам. Aylan çok işine sızasında turasında. Sizdi bilmem go, bирок şef jakşı эле kişi go. Kırgızdın baarı jakşı. Birinen biri ötkön jakşı kırgız. Eğer kızmatı bolbosa. Ana kızmatka gelsele boldu. Kız kezinde baarı jakşı jaman katın kaydan çıkat bolu bile. Эми, аке, şefti da küçüş керек da. Anısını öz dele aytпады öyle. Ey, men кеткенде дагы мен жөн кетпей мындай ордума мындай тажрыйба алуу, мындай иштин көзүн билген жаштардан коюп кетем деп айтпады. Таза келеси окуйсуң. Кайсы начальник, кайсы кыргыз мен эртең эле кайра кетем деп келди кызматка. Кыргыз кызматка ошентип келет. Бирөө убактылуу деп келет. Анын убактысы качан бүтөт ким билет?
Ana 5 yılga dep gelgendir oturat ko 6 yıldan beri. Kolundan bok geldi mi? Biyilik degen oşondoy. Bürö atıp gelet. Bürö jatıp gelet. Puy adam niye attım adam? Bok çek işini. Arkasına attırmayın. Acayip Abdullah siz qanday bilmedim sizge qanday bilmedim biroq bunday men şevki işenim da. Kırgız'ın soru oşondoy işenip жүрүп берет da. Kırgız uşunday çındıka qaraganda kalpka көбүрөөк işenет da. Çındıkты kaşaytıp aytıp otursan tükşenbeyttagi kalpты vurdurup atsan muyup ugatta. Hani takansa da uqpaydan çurqagan boydan ketet. Arkasından at menen kuup jetpey kalasın. Doğru aytасыз. Men o жалаваттык досторум бар. Биз чуркабайлы дейт. Эгер биз чуркап калсак артыбыздан ат жетпейт дейт. At da aytasın da enektir toğunan da tez çurkayt da. Misal için bunu elde turgan Gülcadil'de bassan o ağorottun başında turgan lampuska cart dep güyöt ko. Ta koşonda ıldam çurkayt da lampuskam ele lampuskam dep getet da. Keptin bari bir yakta Gülcadil'de kendinden işi yok adam. Abdullah aka, sizden bir kesler çurkap жүрбөдүңүз bö? Çurkadım. Men jaman köp çurkadım. Бирок şu el takır düşünbödü da uşuğa kapamına da. Kapı olbang aka. Ya kapı olbang azыр el buzulgan aka. El emes, priroda koşa buzulgan. Je elge ciddigen, je prirodaga ciddigen. Karasan ele kurgakçılık bolup atkanı çöp çok ele çöp çok de. Anan ele mında karasan biyagın sel alıp atkanı. Anan ele gün kuyuk kalavuz sıvı atkanı. Karasan ele ertemene tursan ele kar jağıp koyganı. Bilbeysin, düşünbeysin kişi. Ушуну бар, пейлибизден mi дейм да aka? Je аксакалыңда ынсап жок. Je жаштарыңда ынсап жок азыр. Nısaptın joktuğu oşolda, imandın joktuğu oşolda, akçasına çirenip büyü öyle jaşnakay gelinde maşinesine salıp alıp jüret. Jok degende uşunun güyösü menin kol aldığımda işte vattele dep, jok degende seni ayak koyboy bu. Ne deysiz? Cöneler özümçelerden. Aytpayım dedim böyle oğuzuma çıkıp ketmedi bak. Şitaysa bir yerde söz men jönүндө ketip atat. Мындай түшүндүрүп айтсаңыз эмне деп атасыз? Cöneler neme? Эми Абдулла ака, мындай билбелен билип туруп атайын билмексем болуп, жөн деп коюп атасыз да, мындай айтсаңыз даканс айтың ака. Nene aytам, ne aylanayım kuday? Azıkı yaşlar şunda ikisini birden medresine takansa derim. Hem dаканс айтыш керек дейм айтылган жарыш. Ne minen aytayım? Айтпайсыз бе? Hep eldin bari aytıp atat. Ne de aytı? İnternetin bari caynap jüret. Japtaş gelin salып alıp ketip attır maşinesinde. Kucaktan alıp kökröğün karmap ketip attır dep bütün internet caynap atat. Kimdi salып алып? Görgön göz uqqan kulakta ayıp çok. Kimdi salып алып? Men ayalmı bu? Soğuk mesela ne? Ana men alma. Baş nurabı kartan uydaydı. Adашып калбадыңызбы? Балким ал менин аялым эместир. Koç ben senin ayalın kattı almayı. Ayalın. Точно менин аялым бе? Ayalın жасына кай экен e? Аялым жакшынакай экен дептим эле. Дагы кандай экен менин аялым? Ия. Жакшынакай экен. Жакшынакай экен. Соңуз, кой бер. Айтың деп атам мен сага. Айт деп атам мен сага. Кой бер деп атам. Даканс айтасың, айтып кой. Кой бер. Өлтүрүп коймом айтып кой. Эмне болду эле? Айтсаң мында. Айт деп атам мен. Неге өлтүрүп коесуң мени? Өлтүрүп койма азыр. Айтпайсыңбы? Кой бер деп атам мен. Айтпайсың бана. Садагытай не сакалым өрттөн көрө айтсаң Мен айтам, кокой. Ого куйгантып айтам. Айтайын десем senin үй bilen buzulup atsa, айтпайын десем тиги начальниктин сакалы өрттөнүп атса, мен кантип айтам я? Мен болгону экөөң ортоңордо аксакалдык касиетимди сактап эле турганым. Мен келчем дагы кандай экен, я? Эми кандай экен мен каяктан билем, калганын начальнигиңен сура. Начальнигиңен сура деп. Баштап коюп анан.
Evet. Bu bir yer sürüyor. Mesela ne dedim geçer? Ne de? Ertemenen erte turup rayonlarda kıdırıp geldi. Öyle mi mesela ama? Daha ayakta gidip gelsin gerek. Ya, sonmaz. Tuğam mı? Bilmem. Mesela aytım var ertemenen erterek turup maçtan var aldığında rayonlarda kıdırıp bir tekşerip geldi aytım beni olsa. Daha kimdi tekşerişim gerek ya. Almazsa naçanlık antisiyle onu koy. Daha kimdi tekşerişim gerek ya. Sana ne oldu sen? Ben captaşına kayelemin. Ne oldu bu? Ben captaşına kayelemin. Ben gençeyim kanday eken ya. Ya. Ben gençeyim kanday. Geleceğin bir tatına kaynama bak. Kız yok. Kız yok. Düğün jetemesi. Düğün jetemesi ne abi? Ne bir senin var vata o. Zıbay tutun ayıp olmaz. Az kere düğün. Ya Oğlum. bilmem adam. Hazır yaşlardan kıyalına da şişemeysin. Siz bir de mi dediniz be? Götürsene lan kudayı. Ya uşu menden söz çıkamıyor ya lan. Ay cana gelsem oturup dur şu evde. Ökürüp bakırıp sökünüp sakınıp öyle. Bizdekiler uşum daha yep gelip alsalar oldu. Alana atıp gelet, catıp gelet de öyle. Kimde tutkan düşünen çok mu? Ne o? Oo, surayın deyip korktum. Oğurup kalkan bu dedi. Aynı kalkamı bir yaşta kavalan. O şunu ettim da tamam. Ey, sana da ziyan deyip kalbasın. İştenleri getirirsen ki. Özüm neydi abdaki? Özüm bunu Kırgız usul aksakallar da ukpay gitip olatağızda. Sizge okşagan kanıs aksakalların sözünü ukpay. Şundan desek et. Vay ukpay etpaysınlar, ukpay etpaysınlar. Buna işten getir de ayt otam kayrele oynangan suyu durasın. Can bunda kalaz abdaki. Ya. Var aldı aksakal. Bir aksakal onu cinimenen var ayarınca kaçar ötül palaya kal bayla. Koy. Var bir koz aksakal söz Koy aytlar. Menem aksakal kişini ayakka arılaştırmay. Peygamber yaşka varganda jönelöğün koy. Özün öyle var. Çığa çağıp birine alıp kaç ben böyle karap koyma. O ayağını çapsa sen tingir çapma onu. Amen bir ağın milisa kovar vayte vereyim. Rahmat, gelingizler andemese kayradan nazarыңыздарды ырга бөлөйлү. Акбаралы Тасмаев деген агайыбызды кол чапты салабыз. Kirpigin o sınıp kalsa da sen aşk ağıp koysan ne
Çağırsan çoğun alalbay Türgönüne Caylo koyrup Yürümün seni koyrup Şaşmayın ay özün gelirsin Samayın benim celoyrup Şaşmayın oy özün gelirsin Samayın benim celoyrup Şaşmayın ay özün gelirsin Samayın benim celoyrup Samayın benim celoyrup Samayın benim celoyrup Саламатсыздар мы? Кутман кеч барыңыздарга. Анда эмесе ушунча болду, жуп болсун дейт болушуңуздар керек. Туурабы? Анда эмесе сиздер угуп жүргөн алгачкы чыгарган чыгармамды аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Ошондо толук кыргызбы? Саба, кана колчоп отурабыз. Jaylolap bozu dikpese, jadırap kımız içpese, oşolda toluk kırgızbı. Ardakta parı kütbösö, kırkırda çılıkı kişinet, kazanda turbasa bışkanet, oşolda toluk kırgızbı. Balları mindese, balları mindese, ni veremin dese kısırı. Kızlar beş köpül örgüsü, konoku koy soyup derbese, oşulda toluk kırgızbı. Kalpağın başka giyvese, kırkırda cılıkı kişinet, kazanda turbasa bışkanet, oşulda toluk kırgızbı. Balları mindese, balları mindese, ni veremin dese kısırı. Balları mindese, balları mindese, ni veremin dese kısırı. Gözleri cadırap cıldızdı, düğnösü kurupsu pülcittu, çotmonday açar can basa. Ay çoşu toluk kırgızbı, kırkırda cılıkı kişinet, kazanda turbasa bışkanet, oşolda toluk kırgızbı. Balları mindese, balları mindese, ni veremin dese kısırı. Balları mindese, balları mindese, ni veremin dese kısırı. Balları mindese kısırı. Деген экен. Рахмат. Келіңіздер қонақтар. Келіңіздер. Студиямызға қош келіпсіздер. Рахмат. Азыр эми сіздерге айта кетели, бүгүнкү көрсөтүүбүз эми көрсөтүп башталганга чейин айтып коелу, түз эфирдебиз. Түз эфирде мындай эми талаштар чучунда бири-бириңиздерге акарат келтирбей, бири-бириңиздердин жеке немеңиз, аброюңуздарга шек келтирбейсиздер деген ойдомуз. Иә.
Ajo bizdin operatorlar murda murda kameralar ушундай турган жеринде тартчу элем ар заман болуп калып аны жүрөйүн ит кууганда аркасынан ошентип тартып калганбыз азыр. Аны көбү жоруңдогуштар деп ойлойт экен мурат. Siz biyaktagı işke neme kılınız, biz vakit çok. Boldu mu sesler? Ras 1 2 3 mikrofonga söylep koyuңуздар. Ras. Ras деп эле айтып коюңуз, аман. 1. Макул эми. 1 2 3 1 2 3. Рахмат. Раз 2 1 2 3. İşte o da mikrofonlar. Раз 2 ра. Пипа. Jurnalistler efirge çıkan derece yaşına kay görüyorsun, ağa çayın maymun ile durmaysınlar. Bunday da abla kemeriz. Televizyonga çıkardan burada oğuzlardı göndür biraz tilde nemet baş gerek bu oşağa da denemekler. Sanal sekundadayın hazır efirimizi başlayıyoruz. Kamera sivet dayarsınlar kamera. 5 4 3 2 1. Salamatlar urmatlı telegörüşçüler. Efirde kayradan beti жоқтун, бетин айтам көрсөтүүсү. Көрсөтүүнү албетте мен Жангешти Жамбагаров алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору биздин бийлик өкүлдөрүнөн атайын чакырып келип отурат. Каныбек Рахманович коногубуз. Ошондой эле мына чач аппак болуп чачагаргыча 30 жылдан бери ушул апайсызда жүргөн. Чачкасылбай эле сүйлөйбөр, чачкасыл. Ушул 30 жылдан бери апайсызда жүргөн, бүгүн дагы ушул апайсыздын лидери болуп турат. Алдыңыздарда Абдулда Кемелович куш келипсиздер. Эми алгач суроо мындай болсун, сразу суроо өтөлү, урматтуу Каныбек Рахманович бийлик өкүлдөрүнөн баштайлы. Биринчи суроо мындай болсун. Азыр коомчулукта ушундай сөз болуп атат да, мурдагы бийлик менен азыркы бийликтин эч кандай өзгөрүү болгон жок, кокуянан айткандарына турган жок, алдап кетиптир, мындай болуп кетиптир. Өсүү жок, өнүгүү жок, мурдагыдай эле базарда кымбатчылык, баалар текшерилбей калды, баанын баасы асманга чыгып кетти. Ушул тууралуу өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Рахмат. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми кымбатчылык боюнча айтайын. Кымбатчылык бул силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы кымбатчылык. Болот. Болуш керек. Анткени кайсыл тармак болбосун, мурдагы бийликтен өйдө турушубуз керек. Bağının ölçüsü, sizlerin öyle duruşunar gibi duruşunar деп. Abla gelmez, bir sözüne komentar verip durursunuz. Анан эми азыр көпчүлүк айтып атат да, булар келгенден бери эч нерсе өзгөргөн жок, өзгөрүү болгон жок, кандай өсүү болгон жок. Өсүү болгон жок деп. Кандай өсүү болгон жок? Кандай өзгөрүү болгон жок? Мен муну айтып берейинчи. Болду да. Далилдер менен айтып. Мына мурда 80 сомдук майыңар 200 сом болдубу? Ооба. Браво. Өзгөрүү? Өсүү. Мына 300 сомдук эт 500 сом болду. 44 сомдон куюп аткан бензиниңерди 60 сомдон куюп атасыңарбы? Өсүү. 1200 сомго сатып алып жеген унуңар 1800 сом болду го. Өсүү эмеспи бул? Туура айтасыз. 40-50%га салыштырмалуу 40-50%га өсүү бар экен мынакей. Муну айтып атпайбы мынакей? Өсүү деген ушул. Эгер ошондой болуп атпайбы. Дагы Кудайга шүгүр, мен ыраазымын да ошо пенсия менен айлыкты да өстүрүп жүргөн жоксуңар, Кудайга шүгүр. Ama sizler oturup ösü var duruyor mu? Siz dair sifraları menmat bizge dalile veriyorlar. Ana dağın oşağı narazı olmatsanızlar. Buna özünüz dörün oyunuzlar aytınızlar. Bir de mesela bizden apaysan uğpay tanan televizyon bizden yelge çetkirmeyet bizden önünüzleri. Buna azın sanarip destirgen bütün ülke, bütün dünya uğat sözünüzler. Jetkirmegende. Hem uşun bağlardın uşunça ölçüşün bizden önügü atkanımız ölçüp atkanımız deyip aytıp atmayın. Yok hem uşun sifra menen dair de... Sen anın emek... Operator. Kayrılbay kayda gittin ay çüdegi Adaşıp ayrıldı men surap gelem Adaşıp ayrıldı men surap gelem Cuna ne boşurmayan askerden abi.
Sen özü kadın. Jurnalistler akıllı mezgilde uşunda paktakor bolup kettin evet. Tigi süylep atkanda benim çıkmadı. Sen ben tige berip atkan suroga, tige aytып atkan sözgө sen переводить. Men kalsın men de karap atam. Kalsı emес, aldığı gözün kalsı emес senin kalp. Antı abroyunu şekeltiren abla Kemal'miş. Ekinci soru, bunday olsun, bunday kılalım şu. El bardık üstü, meni dağı tolu okuş gerek de. Yok, sizde oku otat, bar önümüzde, bar jetkirip atabız bunayken. El oku bile atat. Ekinci soru bundayda, şu Batken okuyası boyunca. Bana internetlerde, sosyal tarmoqta görüp taslar, Batken'e göngül vurulgan жоқ, aytılıp almayıçıla kaldı, üyler bütken жоқ, anan çegara bunday olup atat. Şu Batken okuyası boyunca bir kısaca toktolup getseniz, kanday işleri olup atat. Negisi Batken okuyası emniden payda oldu şu, emni oluşup turabay. Düşündüm. En Batken boyunca bunday. Ağa koomçuluk köp деле көңүл бурбай койсо деле болот өзүнө. Баткенге. Ал мындай өзөктүү деле эч нерсе болгон жок ал жердечи. Андай эле серьезлештиги жок. Кандай деле эч нерсе жок ал жерде. Эмне болгон, кандай уруш неден чыккан? Жок, ал негизи биз андай болоорун мындай алдын ала билгенбиз да. Алдын ала билсеңиздер эмнеге чара көрбөдүңүздөр деген суроо туулат да. Анчалык болуп кетерин билген эмеспиз да. Анчалык болуп. Ыңгыранбай тез сүйлөтчү сен. Негизи эмне болду эле ушуп туруп айтыңыз. Ой, эч нерсе деле эмес. Биздикилердин уyu тигилердин коросуна кирип кеткенби, же алар биздикилердин коросунан айдап чыгып кеткенби? Абдулла Кемалович. Бет барбы? Абдулла Кемалович, эфирди сыйлаңыздар. Ошондой эле болгон. Уй эле экен. Үйлөр эмне болду, үйлөр? Үйлөрдү билбейм. Уйлар аман эсен келди да бирок. Демек, жанагы окоптор казылып атат деген. Аны биз ошол жеринен текшерип келдик барып. Жанагы айдап келген уйлар кайра чыгып кетпесин деп жөн эле арык казып атыптыр. Андай деле өзөктүү маселе эмес турбайбы? Сиздер аны жөн кайсы бетиңер менен өзөктүү нерсе келген жок деп отурасың. Отурбадыңыз. Ой, ана барып келдим го мен. Оператор. Mezgilдің гүлі жас болақ, өмірдің гүлі жаш қорақ. Жаштығын өтіп кеткен соң, жаш кезін кімдері сағынбай. Елімей өткен тұрбайбы, сезілмей кеткен тұрбайбы, алтындай болған жаш қорақ. Жашабагыр бет керек, жашабагыр. Жаш бала келсин бет керек. Абдулла Кемалович, мен айтып атам, бирөөнүн жеке аброюна шек келтирмеңиздер. Сен ортодон кычылбай жөнө тур деп атам. Мен калыстыктыр айттым. Мына сиздер окуй атыптыр, өрттөнүп атасыздар. Андай болгон эмес турбайбы, айтып атпайбы. Үчүнчү суроо, эми бүгүнкү эфирибиз менен жыйынтпайбыз, убактыбыз ченелүү. Үчүнчү сурообуз мындай болсун, Каныбек Рахманович. Азыркы парламент тууралуу эл ичинде ушундай сөздөр жүрүп атат. Азыркы парламенттин суроо күткөнүнө 1 жыл болду. Булардын отурганы мыйзамсыз, булардын кабыл алган мыйзамдары мыйзамсыз, легитимсиз деп ушундай болуп атат. Ушул азыркы парламент тууралуу анан ушул күзүндө өткү шайлоо тууралуу. Шайлоодо бурмалоолор болобу, болбойбу? Биринчи парламент жөнүндө айтайын, азыркы парламент 1 жылга эч кандай ашыкча эмес. Булар дагы 6 жыл олтурса жарашат. Мынакей. Жакшы иштешти, мындайды колдон чыгарбаш керек бул парламент. Учактап эле жатыш керек бул парламентте. Азыр керек болсо буларды өкүлөтө коюш керек, Ой, колдон келсе коюш керек. Азыркы парламент мына сунушталган мыйзамдарды окубастан туруп кабыл алып берип атат. Керекпи бизге булар? İştegенdik de bunu. Ооба да. Кандай? İşte atkан турбайбы? Сиздер иштеп аткан парламент. Жок дегенде кагазды карап коюш керек да булар. Эмнени кабыл алып атат, эмнени окуп атат. Оператор, өлүп калдымда. Жаштыктын жаңы кийимде, эскирсе калган кийимбек, бозулган бойдон турбайсың сен, бул жолун өтүп билинбек. Бозулган бойдон турбайсың сен, бул жолун өтүп билинбек.
Mına uşunday da. Koomda, mamlekette imine bolup atkanın bizgiden dağı sizler jakşı bilesizler. Bирок айтпайсыздар да. Мадымаров айтмакчы, обязательно бизди айттырып коюп анан туура эле кылып атышат деп кол чаап кайф кылып отурасыңар да. Тынар. Бергел. Не oldu? Televizyonda işleyenle mi okşaydı? Bilet bular birim biri. Rahmat tuğandar. Bir nerseni aytıp koyuşka turu kelip turат, урматтуу туғандар. Быйыл bizde öte оор жоготуу болду. Аны сиздер жакшы билесиздер. Рахман дүйнө салып кеткенден кийинки биринчи концертибиз болуп турат. Балким араңыздарда ар ким ар кандай ойдо отургандыр. Биз концертибиздин башында сөз кылалы дедик. Бирок сиздердин дагы өзүбүздүн настроенияңызды бузбай, даярдалган программаны өзүнүн деңгээлинде берип алалы, анан кеп кылабыз деген ойдо ушундай болдук. Рахман жөнүндө сөз али алдыда көп атайын эскерүүлөрүн жасайбыз. Азыр бир топ тияк бияктар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Телевидениеден балким ушундай концерттерди өткөрөбүз. Рахман концерттерге далай программалар жазган, сатиралар жазган, ырларды жазган дегендей эмгеги көп. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам? Кече 31 августта эгемендүүлүккө карата бир топ маданият кызматкерлери сыйлыктарды алышты. Ошонун ичинде ушу Тынардагы президенттин ардак грамотасын алды. Бул деген сөз Кудай буйруса заслугага бир шак калды деген сөз. Кудай буйруса бул башталышы болсун. Сыйлыктар деген көп, Кудай буйруса ошонун баарын ал, ден соолукта бол, аман бол, иштериңде ийгилик болсун. Биз ошон үчүн концертибиздин аягын ушул концерттерге жазылган Рахмандын ыры менен аяктоолу деп турабыз. Келиңер. Толук элим бар болсун, тоной болуп байыгын, токойнунда мал болсун. Ден соолуктун булагы, күлкө экенин билип жүр, кайгы муңду унутуп, сен капаланбай күлүп жүр. Ден соолуктун булагы, күлкө экенин билип жүр, кайгы муңду унутуп, сен капаланбай күлүп жүр. Каркан, кыргыз элим бар болсун, кыдыр болуп жолдошум, кырман толоодан болсун. Ден соолуктун булагы, күлкө экенин билип жүр, кайгы муңду унутуп, сен капаланбай күлүп жүр. Ден соолуктун булагы, күлкө экенин билип жүр, кайгы муңду унутуп, сен капаланбай күлүп жүр. Болбос экен капаңыз, көрүшкөнчө кол булгап, коштошолуп кайтабыз. Ден соолуктун булагы, күлкө экенин билип жүр, кайгы муңду унутуп, сен капаланбай күлүп жүр. Ден соолуктун булагы, күлкө экенин билип жүр, кайгы муңду унутуп, сен капаланбай күлүп жүр. Ден соолуктун булагы, күлкө экенин билип жүр, кайгы муңду унутуп, сен калпак кийип күлүп жүр.
Şunu bilen büyük konsertin soğuna çıktı. Kayradan aydan aman yıldan esen. Sıykırdı usaklarınızda jolukan şaban bolungsuzlar. Kudayın böyüde olursan alыс kılıp uyuңuzdөрgө aman esen jetiңiздер. Sizler menen bizlerdi Allah Taala жақшылык күндөрдө жолукsun. Дагы бир жолу концертке куш келипсиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Рахмат силерге. Аман болуңуздар.